Ya. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back to Gong Kebiar and Angklung Kebiar Parade on the second day, tonight, Sunday, on 12th of August 2018. Sebelum beranjak ke acara, mari kita sambut bersama Segegong Kerawang Tenget dari Banjar Barawa. Before we start the performance, please welcome Segegong Kerawang Tenget from Banjar Barawa. Hadirin sekalian, pada malam hari ini kita akan saksikan bersama penampilan dari Banjar Barawa dan Banjar Pelambingan. Alright, ladies and gentlemen, tonight we are going to see together the performance from Banjar Barawa and also Banjar Pelambingan. Penampilan yang pertama dari Banjar Barawa yang akan menampilkan tabuh kreasi Gesuri. The first performance, we are going to present the performance from Banjar Barawa with creation Tabuh Telu Gesuri. Tabuh Telu Kreasi Gesuri. Gesuri merupakan singkatan dari Genta Suara Revolusi, diciptakan oleh almarhum Iwayan Brata pada tahun 1964. Gesuri diilhami oleh suasana politik yang terjadi di Indonesia ketika itu. Maraknya slogan Ganyang Malaysia ternyata membuat seorang Brata untuk menciptakan Tabuh Telu Gesuri yang pada zamannya termasuk lelambatan kreasi. Jelas, kebaruannya terletak pada pengembangan garap musikal, baik dari pola melodi garap maupun dari pupuh kekendangan. Tabuh Telu Gesuri sering digunakan oleh masyarakat seni kerawitan sebagai tabuh petegak dalam setiap acara pementasan seni. Munculnya karya-karya baru lainnya tidak menyurutkan para kelompok kesenian untuk meninggalkan gendeng Gesuri. Dengan pembina tabuh Iwayan Ardana SSN, Koordinator Iwayan Sukarma, Penanggung Jawab Kelian Banjar Dinas Barawa, Pelindung Kelian Banjar Adat Barawa dan Bendesa Adat Barawa. Creation Tabuh Telu Gesuri. Gesuri is an abbreviation of Genta Suara Revolusi, was created by Iwayan Brata in 1964. Gesuri was inspired by the political atmosphere that occurred in Indonesia at that time. The slogan Ganyang Malaysia turned out, and then it made Iwayan Brata to create a Tabuh Telu Gesuri, which is a creation lelambatan. Obviously, the renewing of this percussion is in the development of musical works. Both
from the melodic pattern, and from pupuh kekendangan. Tabuh Telu Gesuri is often used by the community of Karawitan art as the steadfast music in every art performance. The emergence of other new work does not discourage our community to live Gesuri's music. Percussion builder Iwayan Ardana SSN. Coordinator Iwayan Sukarma. And the person in charge, the head of Banjar Brawa. Alright, ladies and gentlemen, please welcome creation Tabuh Telu Gesuri from Banjar Brawa.
Puspanjali dance. Puspanjali dance is one of the new creation created in 1989 by dance artist Swasti Wijayabandam and collaborated with Inyoman Winde as the musical accompaniment. Puspanjali comes from the word puspa, means blossom and politeness. And Anjali means salutation and reverence. It has a meaning of reverence with courtesy. The dance is performed as a welcome dance to respect important guests and as
a beautiful secular dance called Bali Balihan. This Balinese dance is classified as a group dance, performed by 5 until 7 female dancers. The dance movements are soft, swift, and dynamic, also full of smile and beauty. With the percussion builder, Iwayan Ardana SSN, and then the choreographer, Sayu Putu Astriningsih SPD, coordinator, Iwayan Sukarma, and also the person in charge, the head of Banjar Brawa. Dan marilah kita saksikan bersama penampilan Tari Puspanjali dari Banjar Brawa. Alright, ladies and gentlemen, please welcome Puspanjali dance from Sekegong Kerawang Tenget, Banjar Brawa.
Tari Margapati. Tari Margapati berasal dari kata marga yang artinya binatang dan pati yang artinya raja. Merupakan sebuah tarian yang melukiskan gerak-gerik seekor raja hutan atau singa yang sedang berkelana di tengah hutan untuk memburu mangsanya. Diciptakan oleh Inyoman Kaler pada tahun 1942. Tari Margapati adalah tari bebancihan. Penarinya perempuan, tetapi menarikannya dengan gaya lelaki. Tari Margapati dalam tari profan memiliki fungsi sebagai hiburan di masyarakat dan bisa dipentaskan dalam mengisi acara dalam upacara agama di Bali. Dengan pembina tabuh Iwayan Ardana SSN, pembina tari Sayu Putu Astriningsih SPD, koordinator Iwayan Sukarma, dan penanggung jawab Kelian Banjar Dinas Brawa dan Bendesa Adat Brawa. Margapati Dance. Margapati Dance is one of Balinese dance created by dance artist Inyoman Kaler in 1942. Margapati comes from the word marga, means beast or animal, while pati means kings, rule or master. The dance movement inspired by the gesture of the king of the jungle or lord of the beasts, called the lion, which is fierce and frightening, stalking prey in the woods. Margapati dance is often called the dance of the Savic lion. Margapati is classified as bebancihan, which depict the character of masculine, brave, arrogant, and confident like a king, but danced by women, so that look a bit soft and flexible. With the choreographer Sayu Putu Astriningsih SPD and the percussion builder Iwayan Ardana SSN, coordinator Iwayan Sukarma, and also the person in charge, the head of Banjar Brawa. Dan marilah kita saksikan bersama penampilan dari Banjar Brawa dengan tari Margapati. Alright, ladies and gentlemen, please welcome the performance from Banjar Brawa with Margapati dance.
Gesuri.